Go tlhatloga ga COVID-19 go bakile gore dikolo di le 11 mo porofenseng di gapeletswe go tswalwa. Ga jaana e setse e le dikgetse tse di fetang 300 tse di mo dikolong tsa porofense. Ke barutabana, baithuti le badiredi ba dikolo ba e setseng e le batswa setlhabelo. For last week, we recorded 348 positive cases, of which 276 are learners, 52 are educators, and 20 are support staff at schools. This is a clear indication that our schools mirror the COVID-19 infections in our communities. Lefapha le ikuetse go baagi ba ba leng mo tikologong ya dikolo go dirisana le lona go lwantsha kanamo e ya COVID-19. Batsadi ba kopilwe go fokotsa metsamao le go kgaotsa dikopano tsa baagi. Re sa le fo lefapha le re le ka se netefatse fa dikolo di tlile go bulwa mo nakong e rulagantsweng ya kgwedi e latelang. The MEC already indicated that the department will assess the situation at that given time, engaging with school governing bodies and school management teams to assess the situation, and ultimately that will determine the way forward in that regard. If needs be, the MEC did indicate that he will write a letter to the minister requesting for deviation. Lefapha le re badiredi ba lone ba dikgaolo ba setse ba na le leano le le tlileng go tokafatsa tsweletso ya dithuto mo dikolong go netefatsa fa maemo a re leng mo go one a COVID-19 a ka seke a ama ditiragatso tsa baithuti mo dithutong pele dikolo di tswalwa. Se se raya gore baithuti ba tlile go okeletswa diura lebaka e le go efoga go salela morago ka dithuto.